Kakong Wonderlands imyong nakasinong loam siap kabadai ru kapulit MLP jong ka 6 Battalion kala job ya katak marupa hak jingle ka ya kun kti jong ko All India Open Arm Wrestling Championship kabalalong Hajarhat Assam hak ni jingle kai Kakong Wonderlands kala ya kai hak kadan jong kan rupo kilo da ka ba kala penlem ya kanong kun kti Asian Gold Medalist Champion hak kala ka paningkong kat ba hak kala ka baar ilalim no na ka jing bakla bala kumra no ikti kat ba ka samoy kun kadang yan ladon chipongut kinong ya kun kti giblami na kajela bansim benda hak ni kelempung yelekai barbaro kidan aspa ngot kidang isim benda nakaleng kijaka jongkari one kai na stage po jerohan de ngai kabalong hapo jerohat kin de kadai jongka amsling open to all dia amsling de ngai kundu ya taka kriya kaba de jongka ko Asian game kaba ay kandu ye ikin and also to ya ka long kambun ke jing kam nama ba dega player mo kaba bat ya ka gol then ringa futu bat kamal bang ya kan dos tu ya ka bor le jong ru kumno bangan mang ni shakman ngan kam practice shishu ya ta de re la kataru wadang yo silbong naru re nang ni shakman pat ngan tang kam shishu bangan practice shishu bangan yo ya gold medalist amne shakman kajing ne jonga kalong sate mentara ngai kundu ita na ibo la julek kai spobar sabar de kibala wan job ya ka gold medal napo Asia de ngai kundu last but gahi de dei wala kataru ngolong kita kan ba ngai kandu ngasiam ya kata kajing futu i kabor ladi nama pang futu ngakam duna kan dia teng jungki nama become strong ya na dei la kata rei kadike first time jonga kane bang lile kai rei ngasung kumen pat bang ayo ya kuniki de next time pat nang de chukmat kan long kaba pen krek nam ta kabadang man bang lile kai nang de chukmat de mata persangkat balakin de ngai ngut ni kong siap saya boleh mo ba ulapan po yang haduk kan ya thang lama uru long lim po solution uru ai kublai ya i DIG juni i sarkar shi iba don ringkat ngarin ngai kublai ya i komandan juni ila kadar shi dengan aku play i komandan apa fast battalion i madam lingwa dengan aku play ru ia i DSP Thongpan pa i dan ringkat bat ngi hadu kalenti balik satai ru dengan aku play i coach demi i alam marbaniang iba nakipor i arab yang kat bang adon kecing andri ya de hai ko play ni parlo kerja jangan kita support yang de ngai parlo ngai ko play ru ya apa wajib kaba terklam ya kabaran dekat ya wadang kelab ru ndai ki ai musim yang halwat hadu bang adon seteru ki ai musim ya tengah ai kublai iki bahagian hasan kiba don dekat nya de ai kublai ru ya ilo bai support yang akan hadu sini balik nangnya hadu ku sini bawa aku i ai musim yang